Itanguriro igice cya mbere ku murongo wa mbere havuga ngo bwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Itanguriro igice cya mbere ku murongo wa 27 havuga ngo nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Amen. Zaburi igice cya mbere ku murongo wa mbere havuga ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira z'abanyabyaha, aticara n'abacokoranyi. Amen. Zaburi igice cya 23 ku murongo wa mbere havuga ngo uhoraho niwe mugore wanje sinzokena. Zaburi igice cya 23 ku murongo wa kabiri havuga ngo anzagiza mu cyanya cy'ubwatsi, andongora iruhande y'amazi adasuma. Amen. Zaburi igice cya 34 ku murongo wa mbere havuga ngo nzokwama mpimbaza uhoraho ibihe byose, ishimwe ryiwe rizokwama mu kanwa kanje urudaca. Amen. Zaburi igice cya 34 ku murongo wa 17 havuga ngo abagororotsi baratakanje, uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. Amen. Zaburi igice cya 35 ku murongo wa mbere havuga ngo Mana ngwana n'abangwanya, burana n'abangwanya. Zaburi igice cya 35 ku murongo wa kabiri havuga ngo fata inkinzo nini na ntoya uhaguruke utungwanire. Zaburi igice cya 38 ku murongo wa mbere havuga ngo uhoraho none namuri amaso. Amen. Icenda na rimwe ku murongo wa ubanza gishobora byose azunguka ufite. Zaburi igice cya 19 havuga ngo nabizije havuga nabizije umutima wanjye. Zaburi igice cya 8 umutima wanjye himbaza urambaza izina ry'Uwiteka. Zaburi igice cya 6 ku murongo wa 10 havuga ngo ubwami bwawe nibuze gushaka be munsi uko biba mu ijuru. Amen. Matayo igice cy'indwi ku murongo wa mbere havuga ngo ntimugahinyure mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa. Amen. Matayo igice cy'indwi ku murongo wa 18 havuga ngo igiti cyiza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ibyiza. Amen. Mariko igice cya 10 ku murongo wa 14 be havuga ngo nimureke abana bato bazaho undi ntimubabuze, kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Amen. Cyambere ku murongo wa 37 havuga ngo ubwo jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Amen. Luka igice cya 10 ku murongo wa 27 havuga ngo aramubwira ati nimureke abana bato bazaho undi ntimubabuze, kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Amen. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12 havuga ngo ariko abamwabwiye bose yabaye baca bwo gushika abana Imana nibo bizeye izina ryiwe. Amen. Yohana igice cya 11 ku murongo wa 35 havuga ngo Yesu ararira. Yohana igice cya 13 ku murongo wa 35 havuga ngo nimwagiranira urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Amen. Yohana igice cya 15 ku murongo wa mbere havuga ngo jewe ndi umuzabibu kandi data ni nyendeho. Amen. Igice cya 15 ku murongo w'indwi havuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose bizobabera kuno. Amen. Yohana igice cya 15 ku murongo wa 5 havuga ngo jewe ndi umuzabibu namwe muri amashami, uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo ni we amacane kuko atasho mubasha gukora mudafise. Amen. Tumira amate tubandanye. Yohana igice cya 15 ku murongo wa 14 havuga jewe ndi umuzabibu kandi data ni nyendeho. Amen. Ari Filipi igice cya 4 ku murongo wa 13 havuga
wa 13. Yakobo igice cya 4 ku murongo wa 10 havuga ngo mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana nayo izobashira hejuru. Amen. Yakobo igice cya 4 ku murongo wa 17 havuga ngo ukuzi gukora ineza wose ntayikore bimubera icyaha. Amen. Petero wa mbere igice cya 1 ku murongo wa 15 havuga nk'uko yabahamagariye nawe ko mubabera mu ngeso zanyu zose. Aha igice cy'icenda ku murongo wa 5 havuga ngo nkiri mu isi ndi umuco w'isi. Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 10 havuga ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza mbere nzokuramya n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka. Amen. Yesaya igice cya 29 ku murongo wa 1 havuga kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvira ko nibyo woraho mbivuze ko ari iby'ibyago, ko ari iby'amahoro atari iby'ibyago, kugira ngo ari byo mu iherezo ryayo. Amen. Imigani igice cya 10 ku murongo wa 1 havuga ngo umwana w'ubwenge anezereza se, ariko umwana w'igifu ababaza nyina. Imigani igice cya 13 ku murongo wa 1 havuga ngo umwana w'ubwenge ashima umutima mu buryo bw'indero nziza na se, ariko umucokora ntiyumvira igihano. Igice cya 15 ku murongo wa 29 havuga ngo uhoraho abakorera nk'abanyakiye, ariko ntibugoroka gusenga kw'abagororotsi. Amen. Imigani igice cya 22 ku murongo wa 1 havuga ngo umutunzi n'umworo barangana, ahoraho niwe yabahuje bombi. Amen. Yohana igice cya 15 ku murongo wa 14. Yohana igice cya 14 ku murongo wa 1 havuga ngo nimuhagarike imitima mwizere Imana nanjye mwizere. Amen. Tumukomere amashyi menshi. Haleluya. Oya tumukomere amashyi menshi cyane. Bana tumwongere amashyi menshi, amashyi menshi. Haleluya. Bana ishimwe. Yabitoye? Akwiye ikino. Bana muhezagire. Tukabisema muzanira agashimwe kiwe. Kandi Imana imukomeze cyane. Ngo gafise ingabire nziza. Bana mukomeze mu cyose. Haleluya. Haleluya. Bakire abandi bagira kabiri. Ego kandi aratubwira imirongo. Atubwira imirongo 30. Uwa kabiri atubwira imirongo 30. Sibyo? Yayitora turaza kumuha agashimwe, atayitoye cyatawukonye. Tandatu ku murongo wa 1 havuga ngo nimwankunda muze kwitondera ibyagezwe byanjye. Matayo igice cy'indwi ku murongo wa 1 havuga ngo Matayo igice cy'indwi ku murongo wa 1 havuga ngo nimukanyire imitima yanyu namwe mukazirinyurwa. Matayo igice cy'indwi ku murongo w'indwi havuga ngo musabe muzohabwa, mwanje muramutse muzokugururirwa. Matayo igice cy'indwi ku murongo wa 18 havuga ngo igiti cyiza ntigishobora kwamirwa, kandi igiti kibi ntigishobora kwamirwa ibyiza. Mariko igice cya 10 ku murongo wa 14b havuga ngo nimureke abana bato baza honye, ntimubabuze kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Abifilipi igice
cya kane ku murongo wa 13 havuga ngo shobozwa byose n'umuhamezi. Abaroma igice cya gatatu ku murongo wa 10 havuga ngo nk'uko handitswe ngo nta koroka nta n'umwe. Abaroma igice cya gatatu ku murongo wa 23 havuga ngo bose bakoze icyaha ntibashingira ubwiza bw'Imana. Abaroma igice cya gatandatu ku murongo wa 23 havuga ngo ngero y'icyaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira buboneka muri Kristo Yesu umwami wacu. Abaroma igice cya gatandatu ku murongo wa 8 havuga ngo ariko Imana yatweretse urukundo idukunda kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Abaroma igice cya 10 ku murongo wa 9 havuga ngo cyo waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami ukiza umutima yuko yamutsiye umukuye mu bapfuye uzobiza. Abaroma igice cya 10 ku murongo wa 13 havuga ngo kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azobizwa. Matayo igice cya Yohana igice cya 14 ku murongo wa 1 havuga ngo nimuganye umutima yanyu namwe mukazirindwa. Matayo igice cya 15 ku murongo wa 1 havuga ngo genda umuzabibu kandi data ni nyeneyo. Matayo igice cya 14 ku murongo wa 6 havuga ngo Yesu aramubwira ati ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawushika kuri data jyewe ntamujyanye. Matayo igice cya 15 Yohana igice cya 15 ku murongo wa 5 havuga ngo genda umuzabibu namwe muri amashami uguma muri jewe nanjye nkaguma muri wowe niwe y'amashami ko atashe gukora amatamuzi. Yohana igice cya 15 ku murongo w'9 havuga ngo nk'uko data yankunze niko nanjye nabakunze mugume mu rukundo rwanjye. Sesema kabara ariko ikigo cy'ukurikira Zaburi igice cya 13 ku murongo wa 1 havuga ngo umwana w'ubwenge ashira umutima mutozi ndetse ariko umwana muto akagira imigani igice cya 22 ku murongo wa 2 havuga ngo umutunzi n'umworo barahura uhoraho ngo yabaremye uwo. Imigani igice cya 22 ku murongo wa 1 havuga ngo kuvugwa neza kuruta kugira ubutunzi bwinshi kandi kubagaragira kuruta kugira iperereza n'izahabu. Amashyi cyane tumukomere amashyi menshi yacu Imana imuhezagire. Tumukomere amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Nawe tubasabe bamuha agashimwe kiwe Imana imuhezagire. Babana bose Zaburi igice cya 23 ku murongo wa 1 havuga ngo tunamura amaso yawe muri wowe nunamura amaso yawe utagiye mu ijuru. Migani igice cya 13 ku murongo wa 1 havuga ngo umwana w'ubwenge ashira umutima mu kutoza indoro nziza nasi ariko umuco wanjye niyumvira igihano. Migani igice cya 10 ku murongo wa 1 havuga ngo umwana w'ubwenge anezeza ariko umwana w'igifu ababaza nyina. Migani igice cya 12 ku murongo wa 1 havuga ngo ukunda kutoza indoro nziza nasi abakunda ubwenge ariko nkaguhanwa abari igicucu. Tanguriro igice cya 1 ku murongo wa 1 havuga ngo zamenya mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Itanguriro igice cya 1 ku murongo wa 27 havuga ngo nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo niho yamuremeye irema abantu bari uburyo bubiri. Mariko igice cya 10 ku murongo wa 14 havuga ngo nimureke abana bato bazaho ntimubabuze ubwami bw'Imana ariko bameze batyo. Amen. Yohana igice cya 15 ku murongo wa 1 havuga ngo John umuzabibu w'ukuri namwe muramaze kandi data ni nyeneyo. Amen. amashyi menshi cyane. Kora amashyi menshi twakira iyonda kurikira mirongo 10 kaze mu izina rya igice cya 10 ku murongo wa 1 havuga ngo umwana w'ubwenge anezerezwa ariko umwana w'igifu ababaza nyina. Imigani igice cya 13 ku murongo wa 1 havuga ngo umwana w'ubwenge ashira umutima mu kutoza indoro nziza nasi ariko umuco w'ukuragi niyumvira igihano. Imigani igice cya 22 ku murongo wa 2 havuga ngo umutunzi n'umugore barahura uhoraho niwe yabaremye bombi. Amen. Imigani igice cya 16 ku murongo wa 3 havuga ngo uremeke ibikorwa byawe niho imigabo yawe izokomera. Amen. Zaburi igice cya 22
gatatu wa mbere havuga ngo horaho ni we mugore wanjye sinzokena abyarika mu cyanya cy'ubwatsi butaye akora iruhande y'amazi adasuma amen. Zaburi igice cya 35 ku murongo wa mbere havuga ngo Zaburi igice cya 35 ku murongo wa mbere havuga ngo horaho we bona n'abambura nyarwanda n'abangwana batunze n'abakuze n'abare amen. Zaburi igice cya 38 ku murongo wa mbere havuga ngo horaho we Imana y'uburake cyangwa ubudakisha amen. Zaburi igice cya 34 ku murongo wa mbere havuga ngo sokwama mimbazi uhoraho byose ishimwe ryiwe zogwa mu kanwa kanjye udaca amen. Zaburi igice cya 34 ku murongo wa 17 havuga ngo abakoratsi bacu kabyara bumva bafite amaboko yabo yose amen. Yohana igice cya 15 ku murongo wa mbere havuga ngo cyane muzabukuri kandi udatanyenewe amen. Amashyi menshi cyane, mukobera amashyi menshi cyane, abamuha agashimwe k'Imana imuhezagire. Tubasabe batonde umurongo hano kugira ngo tujye agafoto. Haleluya, haleluya, haleluya. Bakiri hano, haleluya. Bakinezerewe, haleluya.